Hapring gijingki phalo kasain pertai haga jilla Meghalaya ke United Democratic Party nongkrem circle kalapan scam daga kerteng Bah Lambor Malngiang kum kertong ke party naga benta ke eleksyon jiet nong mikmat syaka ying dorbar tawaan ke jilla Meghalaya haus nam arajar arpulai. Bah Lambor Malngiang ubamdei na kano na kasengsan pertai udeiru unong mikmat bamenta na nongkrem constituency syaka ying dorbar tawaan ke jilla berkumju syaka ying dorbar tawaan ke Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Kakerwo na ka UDP nongkrem circle kala kadaw baha ka jingyalang ha ka shpotrik urimpang arajar arpuar lapan scam miki nongkit kam juki unit paper daw Dr. Jemino Mautho General Secretary ke UDP haringkat ke jingdon lang uba alantri dekar Vice President. Lajiet ika kong Preti Pongrop kum ka President beruba Johnny Star Mauri kum General Secretary ke UDP nongkrem circle. Kani ke jing terwa na kaliang ke UDP nongkrem circle kade ke dak ka shin Bah Lambor Malngiang unwan ban ya aireng ha ke election jiet nong mikmat house nam ban wan na ka sengsan pertai United Democratic Party.